قال أبو حازم قالوا كل عمل تكره الموت من أجله بس مكنيات موتن يمتطلابت سرا كاله ተወው ثم لا يضرك متى መቼም ብትሞት እንዳይጎዳ لو تعلم بأحوال أهل القبور የቀብር ሰዎችን ሁኔታ ብታውቅ ኖሮ كم من الموتى في قبورهم ስንት ሙታኖች ናቸው ቀብራቸው ውስጥ የሚቆጩት وكم منهم من يسأل الرجع فلا يقدرون ስንቶቻቸው መመለስ ጠይቃሉ ግን አይችሉም አላህ አላለምን حيل بينهم وبين ما يشتهون ግቦች ተደረገ በእነሱና በሚፈልጉት መሐከል ما قيمة الحياة የህይወት ዋጋ ምንድነው ما قيمة الحياة የህይወት ዋጋ ምንድነው إذا لم تكن في طاعة الله አላህን በመታዘዝ ላይ ካልሆነ والاستعداد للقاء እሱን ለማግኘት በመዘጋጀት ላይ ካልሆነ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሉምን خيركم من طال عمره ከናንተ በላጩ እድሜው ረዘመና ስራው ያማረ ነው وشركم من طال عمره وساء عمله ከናንተ መጥፎ እድሜው ረዘመና ስራው የከፋ ነው ትንፋሽ قد يخرج ولا يعود لا يملس ይችላል وان العين አይንም በርግጥ تطرف ولا تطرف الاخرى الا بين يدي الله عز وجل الله ዘንድ ካልሆነ ላትርገበገብ ትችላለች ምን አለ تقف على القبر قبر ላይ ብትቆም فليتك تقف على القبر قبر ላይ ብትቆምና وتذكر اقرانك الذين እነዛ ጓደኞችህን ብታስታውስ وتذكر اقرانك الذين مضوا እነዛ ካንተ በፊት የሄዱትን ጓደኞችህን ብታስታውስ تأمل احوالهم تحت التراب ቀብር ውስጥ ያለውን ሁኔታቸውን አስተውል كيف تبددت اجزاؤهم في قبورهم ቀብራቸው ውስጥ አካላቸው እንዴት እንደተበጣጠሰ وكيف ترملت نساؤهم ሚስቶቻቸው እንዴት ብቻቸውን እንደቀሩ وتيتمت اولادهم من بعدهم ልጆቻቸው ከነሱ በኋላ የቲም እንደሆኑ وقسمت اموالهم ገንዘቦቻቸው እንደተከፋፈለ وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم መስጂድና መቀመጫዎቻቸው ከነሱ ነፃ እንደሆነ وانقطعت آثارهم ፋናቸው እንደጠፋ وانت على هذا الطريق تسير አንተ እዚህ መንገድ ላይ ትሄዳለህ በአላህ ይሁንብኝ لن تخرج الارواح روح አትወጣም والله لن تخرج الارواح من الدنيا بالله ይሁንብኝ روح አትወጣም ከዱንያ حتى تسمع احدى البشرين ከሁለት ብስራቶች አንዱን ሳትሰማ اما ابشر يا عدو الله بالنار ወይ አብሽር በሳት አንተ ያላህ ጠላት او ابشر يا